NEDP sum cheng Bible sa somnga nuai kwa sangria le somni pathum mga sak Siaha Bursa Pisapui building thar chu Chief Minister Pulal du Oman ko in khan hong RDNA Minister Professor Lalruatfeli abial chunga artuya intodel na turba na kai project kalpui tu tenena lotlin na anmuda na zerzelin tile na chul po in kan tilen belanga achul ang zerin kan kalpui zel thei ani ati Rajasthana Jaipura Khopakata Chagin Cockroach Janta Party CJP Shwai tu the team su Voin Khan School an Endigna an Hmangaiha Bay an Tobo Myanmar Sipai airstrike wangin mi so manthi a liam na taktuar omnualin township chen khata tuilian tuar an omnual bo Aizola Changin Runmawi TV clear tu te sibai vek ule Lalruatfeli kani a tuna Chanchinthar changzokin ilongai thak chun zomang u NEDP sum cheng Bible sa somnga nuai kwa sangriat le somni pathum mga sak Siaha Bursa Pisapui building thar chu Chief Minister Laldu Oman voin khan hong Chief Minister chuan district sarkar office poi mo berzing ami Bursa Pisa building chatak ahong thei chu lo momati thu soin Siaha district tan mai ni lo Mizoram tan po maso na chinchia tla kani thu asoya Munchale Lailia Bursa Pisa adin theina tura zang na dom na be seilova mani inle lo sarkar ne na petute lom thu ashilbo Siaha district ti changtlun na turin Mizoram sarkar in theito pachwa thu soin Chief Minister chuan Siaha malang na kalmek zinga circuit house sakmek te sarkar quarter shang sakmek engemozat baka tipa SDO civil office le quarter sakmek te po atil thu asoya sarkar lai pui scheme changa changa Siaha district na thokmek chen khatte asoibok Chief Minister chuan Siaha district khwalzin te hip thei mun chatak a thu soin a mun ma te tisangtlung tura ruah man na chanhem taksia mani thu asoya Kaladan multimodal transit transport project ke MMTTP road achanga Kaiselov Beino kongsiam na tur cheng nuai sang khaz thum somni parukle palag deal kongsiam na tur cheng nuai sang ni za somruk pakhadda ani to thu asoi Siaha Bursa Pisapui building tharhi NEDP sumachangin October ni somthum pakhat sang ni sompariata sakchan ni in December ni khat sang ni somni panga a zofel ani RDNA Minister Professor Lalruatfeli abial choi biala thingsul khlia selling le tlanuam khwa MLA fanachanga malakna artuya intodel na turba na kai project kalpui tu tenena lotlin na anmuda na zerzelin tilen achul po in kan tilen belanga achul ang zelin kan kalpui zel thei ani ati Minister Professor Lalruatfeli Choi bial to MLA ni bok chuan tu na an project kalpui mek hi abulchan na le a enchin na pilot project ani a lotlin na an muda na zerzelin tilen achul po in kan tilen belanga achul ang zelin kan kalpui zel thei ani ati he project lotlin theinan Minister chuan theito pachwa thu soin a lotlin na tak ero adong tu beneficiary te kuta thui tak a in ngat ani ati Hemalak na hi kumin me ni somni pakhada changkhan choi bial chung khosang shanga pilot project anga kalpui chan ani a tuna hian arvul tu te hian artui an thar chhuak chan mek ani he project nuai hian MLA fan kaltangin arin sakna turang wa pe kan ni a arno teman za asomsari panga chu MLA fan achangin za asomni panga chu beneficiary ten antuma archoman thanga chunga tan za asomsari panga chu MLA fan achanga pek chau mek zel ani Minister hi Pulal Nundika, Project Director, DRDO Aizole, P. Lallawmzuali, BDO Thingsul Khliaten Minister, Professor Lalruatfeli an choi om ani. Kolosible Mami District Atana Electoral Roll Observer Atana Ruat, Dr. Lalruatfeli IAS in Electoral Roll Siam Chatna, Kalmeka, Form Telu Endigna, Hearings of Felanito Ti Asoi. Voin Khan Kolosible Mami District Atana Electoral Roll Observer Atana Ruat, Dr. Lalruatfeli IAS 1 Kolosi Prontoin, DC Conference Hall Election Official Te, Political Party IO Te, Tlomngai Poll NGO Le Kaushan Shwai Tu Tenen Chut Khob na Poi Mo Tak An Nei. He huna hian observer Dr. Lalruatfeli chuan thu soin a local chanchu ti turon tuktur ni lovin tual chung official te na thodan run en pui tur zok ani thu asoya electoral roll siam chatna kalmeka form thelu endikna hearing po zofel ani to ti thu soin an malak to dana le malak zel dan tura official te le NGO IO te ngai dan sia da chak thu asoya rodna le thuron pe cheu turin angen ani Dr. Lalruatfeli chuan SIR na tumber chu khwale tui diktak vote nei theichin te thlershan le pai ani lo ti soin adik le fel taka thundu an ni hi apoimo berani ati tual chung official te political party le NGO ten theitop chua na an tho china wangin lom thu asoya babak lo om te po chhataka thokho zel turin acha ani
he chut kho ma hian electoral roll siam thatna kalmek din munthlir ho na nei ngalani a report achanga alandanin tun chuma hian Kolosip district chunga form 6 vote thar thunna thelut mi sang khajanga somnga pariatan oma hengzinga jasari somriat pasari te chu pomni in somkwa pali nol ani a endikmek zaruk somsari pasari an la omani form 7 thelut somni panga omin sompani pom ani a endikmek sompathum a ombok form riat siam thatna insonna thelut zakwa somthum paruk omin zanga somni pariat pomani a somthum pali nolni in zathum somsari pali chu endikmek ani Central YLA sub headquarters Sangau de chuan SDOC office Sangau kum somni panga chuang om to nu po a tun thlenga ama a ala function lo ve omanti thu an soi he thu hi voina subdivisional office civil Sangau ama a function dan tu rela longtlai borsa pudani lalruat sanga kai shwai chut khoma an soya borsa chuan Central YLA sub headquarters Sangau malak nakal zela SDOC office na BDO Sangau wina kopchin su ashana mumal zoka na thotir baka thuam chatngai te thuam chatura theitop chwa ani ti in GAD lampo hemiata na chu le poimo a biak anni to thu asoya borsa chuan SDOC office ama a function turin chantlan poimo ti in chaktaka malak zela ni tur thu asoi Chutko ma hian SDOC office Sangau mumal taka kalpuyani theina tura poimo shang te soiho ani a assistant pakhat UDC pakhat LDC pakhat le group D pahni le driver pakhat mamo ani thu ngai thlak ani a assistant hi DPN AR lama thlen ni se UDC hi MPSC na lak hun nga ni se LDC le group D hi DC office lamin lak phalna an mu huna lak ni se ti in driver hi DC office longtlai lama changa pek turati ani bok office function na turata na poimo furniture shang te mamo siamin thelu ni se ti ani a SDOC office a shanpa a alo function lailog na turin BDO Sangau chu ruwa man lo siam turati ani bok chutko ma hian Central YLA sub headquarters Sangau de chuan SDOC office Sangau kum somni panga chuang om to nu po a tun thlenga ama a ala function lo ve om anti thu an soya kong shanga malak na an nei to thu soin an ngen na ngai poimo a malak pui tu longtlai bor sap chunga lom thu soin an hlotling nge an be sei thu an soibok ani Puthomas Maratha Laicho BDO Sangau chuan report pe in SDOC Sangawa office building staff quarter chhong khatle staff quarter some type pani omin BDO Sangawin kopmekin achule poimo dang angin certificate issue Aadhaar siam NOC order le shia tirnati chhuat chin ani thu asoi ani Mamita Agricultural Technology Management Agency ATMA Mami District Governing Board su Pusuvigya S. Chandra District Board Sable Chairman ATMA Governing Board ni Bok Howin Voin Khan DC Conference Hall an Chukhoma kumsang ni somni panga achanga somni paruk chunga ATMA malag na clear let le sang ni somni paruk achanga sang ni somni pasari chopte soiho ani Pusuvigya S. Chandra chuan ATMA kaltlanga kutna thoktu te ta na training le exposure shang buat sai ani chin su hlom omati thu soin kutna thoktu te pakhat chataka training kan pek hian khochunga ra chatak anei thei ani ati a district board sap chuan line department ne na tho ho na chani achula theito pakutna thoktu te choi kan hi kan mo phurna poimo ani angin chanhem ngai taka mala turin line department te chu acha ani Dr. M. Chin Lampianga, Project Director ATMA chuan sangni somni panga changa somni paruk chunga ATMA Mami District in Block Pathuma malak na ani te thirlen hun akai shwaya kunna thoktu te training le exposure tan hian cheng noi somthum pakhat point pathum pahni don ni in hemin hnuaya malak na shang atar lang National Mission on Natural Farming NMNF nuaya hian beneficiary sang khazani somnga omin cheng noi somsari pakhat point pariat pakhat don ani Dr. David Malsomki machuan sang hi somni paruka changa somni pasari chunga ATMA ma chopte soin line department nen tho ho theina shang rel ngal ani voin chut khoma hian line department le MHEP chwai tu te antel ani voin khan khozol borsa puke vanal chiana kai shwayin DC Conference Hall Khozola District Health Society DHS din tur chungchang relin chut khom ani Huna hian Khozol District Chief Medical Officer Dr. Eshanas M. Zothanzami chuan DHS din achulna chanle amo phurna turte asoifia DHS noya shisel na lama mason na thote endik tu tur monitoring committee din angai thu asoibok
Borsa puke vanal chiana chuan Registrar of Firms and Societies nuaya DHS India lu natur Memorandum of Association su chutkhom na neile huna clear ho thei turin siam ni se atia DHS din hi hsel na atana malag na poimo tak ani thu soin Khozol district chung khoshang shanga damdoi in detlak chamle mamo te soi ho theina ani thu asoi Voin chutkhoma hian district hospital sakmek po chakzo ka na tho ani thei dan tur soi ho ani a RKS fund man dan tur soi ho ani bok Longtlai Borsa Pudoni Lalruat Sangan Longtlai District Lai Autonomous District Council LADC le Chakma Autonomous District Council CADC Huamchunga Reserve Forest Area Alen Pass Omte Chingfel Thwaya State Sarkar Thelu ani tur thu asoi Reserve Forest Area a Land Pass Omte Chingfel Tura Malag na chu Supreme Court thu bo zuina ani thu le State le District level malatura ti ani thu asoi bok LADC le CADC a Revenue Department le Forest Department ho tu te chuan Reserve Forest le Riverine Forest wam chunga khomzat le anom kumba ka felfai taka category palia chension Community Forest le Census Town omang angte report siam turati anni thu an soya tun tha oga che somni pali sang ni somni paruka DC office a thelu turati anni thu an soi MPCC President Pulel Thanzaran kumsang ni somni pariata an sarkar ni chuan NLUP mangboka kutna thokte le chalai na nei lo te mal som na thlentu an ni le an tum thu asoi Congress Party political session voina neya he thu hi MPCC President chuan asoya kan LPui Party te hi BJP lau in thanlaya BJP sumtam taklo mangto tu te ni in BJP ti lomlo hlaureng rengin an kalmek ti in BJP hlaureng reng omte hian kan ramtan mal som na an thlen karing lo atibok BJP to India achanga Christian tenwai bo tumtu India dan puya secular noi bova chanchin chashil tu tiduda tu te ni in Pulel Thanzar chuan soya ni za in hlo na pong swala pu in vai pathian minglam za in hlo na min siama tun hnaya vai pathian fakna Vande Mataram min sakluitir an tumbok ani ati Vande Mataram chu India ram shwai tu masaten chang khatna le chang ni na chau an pom thu MPCC President Swan Soin achang dang chu Hindu pathian nu fakna lam a oma wangin Congress ho tu masa Christian nivelo zok te poi dan lo nol to ani thu asoi Voin Khan Office of the Principal Chief Commissioner of Customs Kolkata Customs Zone was saying State Guest House Aizawl Inland Container Depot le Land Customs Station Feedback Sharing Committee chu avoin hin atanan chukhoma he chutkoma hian Indian budget sang ni somni paru ka changa somni pasari kal phung thar le masona sang sang te bo zui dan tur soi ho ani He huna hian North East wam chunga in sumdon to na olsam zo ka kalpui thei dante ICD le Land Customs Station LCS na tho dante mungru endik le clearance ti fel zungzung dante digital connectivity le ram rishula mason le harsat na omte soi ho ani Chutkhom zo hian official Mizoram Merchant Association Mima le Shillong Customs Prevention Commissionerate IO te chu anin kom zui ngal ani He chutkhoma hian Principal Chief Commissioner le Chairperson Pushrawan Kumar Principal Commissioner Preventive West Bengal Pu Vinayak Azad, Additional Commissioner Pu Gautam Kumar, Joint Commissioner Pu Parapreet Rale, Mipoy mo dangte antel ani. MNF General Secretary MLA Louis Dr. Vanlalmawii and Chief Minister Pulel du Omatsu Memorandum of Settlement Chungchang Soidana Wanga nga idamdil nge tur ani thu soi. MNF Party chung in khom vo inania Dr. Vanlalmawii chuan Chief Minister in Memorandum of Settlement chungchang soidan kha in rem na tihlotling tu India sarkar tan po rilrunat na tham atling ati a kan CM hian ngai damdil ngei ro se atibok Chief Minister Pulel du Oman Mizoram Law College zirlai timha a Memorandum of Settlement le ILP chungchang soidan chuan Mizo nampoi na satakin asoini inasoya Pulel du Omathu soi chuan in rem na ngai hlutlo tak chu nep taka achwa ania soin MNF chuan an ngai thu takle ti asoi Dr. Vanlalmawii chuan Mizo na movement kha Mizo zongjong ta ania aman kan pek po asang hle ti in kan Hmar tar te khan vo inatan an naktu kan hlana Mizo mi puingen na awanga in rem na do kan kil chau kan ni ati a independence chu nirilo ma ila Memorandum of Settlement kha kan political genesis ani awangin kan ngai hlu a akentel India Constitution azia lu thar Article 371G ngelo na zel din thu bol le mi pui tiral khel zonga kan CM ber achong kha shwai turo pui chong dan tur ani lo ani atibok Mizo tlangwal freestyle skateboarder le dun ki Ralte chuan Kassel Germany a World Freestyle Skateboarding Championship sang ni somni paruk nei zo ta ka palina din mun a hau
August som pali atanga som paruk chunga mai Saka sala World Freestyle Skateboarding Championship neya khan pali na din mun hi a hau ani qualifier round da pakhat na ani a qualifier pumpuya pathum na ni in final a pali na ani le ta ani heiba ka hian July ni ru khan Germany ya Paderborn khwa a barbecue skate contest a pathum na din mun alo hau to bok ani he inti siang na hian khovel pumpuya freestyle skateboarder thiam zual zavel ram somthum chuanga changin antela Germany skater Daniel Adam kumsang hi somni palia world champion lo ni tole professional freestyle skateboarding a minglang sar takpo lanun ki mahian tunchum world championship a hian ani heiba ka hian kumsang ni somni pathum khan national street skateboarding in Elna a Mizoram tan silver medal alo lato ani Runmawi TV in kan lo kom to lalun ki mahian sang hi som pali chang skate chan ani thu asoya YouTube pa tutorial te anin ama a inzir to pani thu asoya Mizoram lama skate na tur mun ma te a chadlo awangin gowa a piso skateboard te azom thu asoi inti siang na shanga hlotli na shang alo hlo chwa to thu asoya international world champion na tel tule world level in elna a tel tura som na adon ring thu soin visa le sumlama harsat na ani china wangin akal theilo chin thu asoya kumina he in elna hi visa ati fel theinu Piso skateboard sponsor na mangle crowdfunding kaltlanga lotling thei ani ati a Mizoram sarkar changpon crowdfunding kaltlang hian chanpuin adon thu asoibok lalun ki mahian he lotlin na achan theina na ama support tu tele crowdfunding kaltlanga ama chanpui tu zongzong te chunga le pathian chunga lom thu asoi ani Selco Foundation le Mizoram Entrepreneurs Chamber buat sain voin Khan Woodland Hills zonwama World Entrepreneurs Day manani a Commerce and Industries Minister po Efroding lianan khwalian ni in manpui he hun hi Mizoram Entrepreneurs Chamber MEC President Joseph L. Ralte in kai shwaya lalun tluang colony state lead Selco Foundation in keynote address nein Mizorama entrepreneurs ten antun din mun thleng tura harsat na anpal tlang dan le an machon dan te soin income ho na nei ani a sonhu lama key challenges and constraints to sustainable entrepreneurship in Mizoram ti thupui mangin panel discussion nei ani bok hengba ka hian round table discussion nei ani ba ka entrepreneurs ten until siam chhuate an pho chhuak bok LPG le POL report ilawng L.Chhakchhuak zomang in rinizing dar kwa le tugindar kwa inkara LPG cylinder sanga zakwa somle parukin wiring te supply chain gate paltlanga wiring te supply chain gate changa thudon danin POL kiloliters an hi somnga pani Mizoram chunga phurlu anibo nimin chutnudar ni le chan ve changa vo in chutnudar ni le chan ve chung khan Mizoram State Med Center aizola changa med data chinchia ani danin aizola ruwa millimeter somnga pani point patni atla a temperature lumlai berin degree Celsius somni pariadani a avolai berin degree Celsius somni pakhat ani voin le naktu khochin ithlir hawang voin zirtobni hian mamit kolosib le aizol district muntina ruasur theina za somnga changa somsari panga oma champhai serchip lungle saitwa le khozol district mun shangshanga ruasur theina za somnga changa somsari panga a ombok district dangzonga munchen khata ruasur theina za somnga changa somsari panga a omani naktuk in rinni khian kolosib le aizol district muntina ruasur theina za somnga achanga somsari panga a oma champhai serchip lunglei le saitwal district mun shangshanga ruasur theina za somnga achanga somsari panga a om district dangzonga munchen khata ruasur theina za somnga achanga somsari panga a ombok zoram polam chanchin ilawng L.Chhakchhuak zomang Lok Sabha a eptu shwai tu Rahul Gandhi chuan voin Khan Parliament Street Police Station kota July ni somni a Cockroach Janata Party ka shwai na a need paper leak chungchanga nor hwai khot ani laya chalai pakhat ka ani awanga pellet gun man ni soi chungchanga FIR zialu Putin sit in ane kumsom pakomi sahil lo chap ti asiat nor hwai khot na a telsu police ten pellet gun in an ka pani sahil hian amitle apuma hliam atok to a anuwa Ames Trauma Center a zai ani report da tarlan danin lo chap hian August sompali khana ukil tenen Delhi police a ziakin complain a theluta ma se police te chuan IO number le shatir na an peloni in an soi August som pasari khan complain hi email le phone mangin thon le ani a ma se police ne na chingin IO number emo shatir na emo pek ani chuang lo ani Rahul Gandhi hian voin Khan lo chap nen hian DCP office an thloa malak na tur nora thu boy zialu aphut bok media report tarlan danin DCP hian case officer chungchang emo IO number emo chungchang chipser takin asoi chuak le ta chuang lo ani
complaint thelu tu chuan thil thleng ni a soi chu chui ngai ani thu a soi chun zom zela hei wang hian FIR zia lu ngei chu a phut ani kan thulang nei tar lan danin Rahul Gandhi chuan complaint chung changa hian action la ka phuta atwar tu hena hian dikna chanvo pe kani theina na nge na ni Rajasthana Jaipura kho pakhata changin Cockroach Janata Party kushwai tu the team su voin Khan School an endikna an not chhuaka be an tok bok CJP shwai tu te ba ka hian party co-founder Ashutosh Ranka po Jaipura Bakru Assembly Constituency ya Sarkar Primary School to tura an kalla hian be tok zinga hian atel he thil thleng zong hi camera ala kani a social media a alanga mi puipum khomin CJP team de chu kho chunga lu an tum lain an machona an be bok mi puipum khom te hian CJP dodal na thu an au chwa pui boka urban naxals internationals le Pakistanis ti in an soibok volunteer te hian be an toka mi pui thin rim chuan an umzuita ani footage a hian mi engemozatin CJP activist te hi an beya school thleng theilovin khwa achangin an tlan chiat pha ani CJP chuan he until tuna hian BJP chu mo phurtua an pu ani ranka soidanin khomi puite ngei po in an pol chu enfia turin an soma sikul hi bongin achanga kalpui ni a soi ani Myanmar sipai airstrike wangin mi so manthia liamna taktuar omnualin township chen khata tuilian tuar an omnual bok tukindar kwale mini somli pangavel khan myong township a monastery a buddhist monk pakhatin sa khothila in khoma buat sailain Myanmar sipai ten thlona hmanga be pui thlakin mi som anthia mitam takin liam an tuar bok twal chung mi tele revolutionary source te soidanin Saga in region a myong township a monastery a sa khothila in khoman nei lain Myanmar sipai te chuan jet fighter thlona hmangin an beya amuna mi som thinghalin buddhist puithiam chen khat po telin civil mi liam tuar anom nual bok he chanchin bwa sai lai hian liam tuar te hi damdo in pan pui tumin mitlom ngai ten an boi pui meka thizat tak po hi an la soi chiang theilo ti in an tar lang ani heti mek lain ayarwadi regionale maiwadi lama tuilian chuan khuchung hun sang lampo achim chhozela twal chung mi te mang ang tak zatin mi sing khatchuang ten an chena mun chwa sanin mun him lam an pan ani tuilian tuar de boy puina konga chanchhuak tu te anin dai lo hle a chanpui tu tur an mamo na sa hle ti in social aid organization official pakhat chuan BBC ashil ani khati zong kha tun chum chanchinthar kan ngai thla khau the de chu ani e